Anya laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang nga ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay katuwan mayat na ita. Aywan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan hudis. Bagpailaan kumare. Intol adan to man ang kwartak. Sakto man ang agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako mare, tapno adamit ati ganansyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ading. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ket manungay. Ay, kat adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bagala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato damamit ususarek no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agit ala. Gumatang ka. Tapno awan makun ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunammatlan agtultuloy ti lako na tiawanan pa'y. Nay, masay. Ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunammatlan no nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay daytan na pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Nakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kanuyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasaya tay may ka kumare. Ada good news ko ken ka. Ha? Anya dayta kumare? Ada napinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Linukatakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko lang ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes? Saan ko, mare? Among ka di? Idilino katak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagatumari No isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare. Kan malaksi di ti dollars. At the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bale ginatang ko. Ay na, nasayat nga rin no kasta, abes. Kita na, iruan mo nga rin ti bagay, mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Ah, kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni
Naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay katwan Impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold a kwintas ang nakaod na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumare. Saan la day ta? Adapay ati naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kaya't mumod nga da free a bag mo, mapan kamot ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa iti itid na king ka, ngam iti intid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo abag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anyan laki din. Wa? Awan man bibiyang ko na. Uran nga pa iti pagpagaday di amasing iti liklikod Katuan, bayam kadilat tanuan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko kenkwana. No awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya kuma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang ti kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta, naku namon, apal na laang, iso nga daw, ti masasao na itiliklik ko ram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swirtim day ta. Ay wala na. Sapay la kumarod ta kasta. Itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang Ay. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam kami natap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatak mag-itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni baklangay. Anya? Apay, tuladam tilakla ko day bakla. Kahit kunak man no kunam asana na saya day negosyo. Kun nakla dadya ngam idinaamwak nga ado kano ti dollars anahala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamo na. Inton bigat. Inakman withdrawn ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bail. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta a dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nga lakit din. Nay, nagsapa ka matan Maseng, papanam ngay. Inakijay na na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man Maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit day talaga nga awan dakas na. Isuna laang ta saan mo kumamot nga inuyaw kan kinat katawaan ide. Naamwak ngamin nga alo ti dollars kan gold a kwintas anaalaala na iti bail. Isu na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di ati sa bala man panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na nga dago la kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindila tamot akadagay ti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na.
Uy, bayan tayo lata. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga katawa iti sangwanan na dadya babae, bes. Kumaro, mare. Bayan tayo latan. Kumanatawa, iti naamuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga tilakom. Tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tagla ko lata, kumare. Kasi tinako na ni Antimona. At dalat ta kadag iti tao no sino ti kaya dapat gatangan. Sa bagay magkidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana balit, adatangtan mo. Kan karunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kayat mo asawan, mapan mo motan alaan ti in-order mo a bags nga la kung maseng. Wana na, ada ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, ikasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan ang maragsakan nga ibagbagamot? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti adakwarta na? Nyalaki din? Hala, inikam na, nitidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tayo nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to mo't itigatangan nyo abang. Mala, wo, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga naman paklan nga ulbod day abakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Wan tayo sumad nga may tinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, sikapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod day bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin day tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha, tapay ni bakla, ada ka daitad mo kan kwa na. Nya kumangay mo, daitad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidya, ti awanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay, mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun, nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko, linukatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga awan nakitak a dollars, wano uri gold man la kwintas. Kat, anya kumaita, basol daya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga, do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat, kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na, kastamot tanti dollars a napanain sukat itibang ko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali at tao. Talaga adyak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabait lang. Pagsawan na kumapay mat Oray saan ka nagsaupay?
Si Kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladan ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, siyak pa'y tinakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, wenno gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumare. Pasensya, kumari. Salbag ka. Isu sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputan nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakasken ka, isu asiguro, mararanak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kasi lang dahin ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa talaga si Kamasing, ha? Amangan nung masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka akaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko, aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo, napintas ka lata. Adayta ka man ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo ti 13 month pay, Manong. Ika naman mo iti pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kan nakita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapangka ni ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipakirl na ti buok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban ti buok ko. Si Kaki Dimot, maipakir ko laeng ti buok ko, tada 13 month pay ni Manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun ang mamat ti pagpariban ko. Barang maipaunat ko ti inang rag abuok ko. Ay, kat mo na beshi, eh. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay, mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay ka no ti mapanaramidan iti ili, mare? Ay kat mapan agpa beauty Amo matin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin ti 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado da ita. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot abuok na. Si Kaki Dimat, kumare. Iparibal mo ngamin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawa takmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita? Oho!
Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay nawin ante. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang mutbangir ti ayan na. Oh, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang. Ma-imagine konti lang numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanyak ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Nyanti mo. Pudno ti bagbagak. Mala, agina nakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tadamot ti kape. Sige ante, agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month fame? Ikanak to man iti pagpariband ko. Nilinda ngamin, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ang ti awanan bain abakla. Sigurado na ita. Amo mo tinda kayang agasawa ka pasigada. Piling da mo yun. Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan pa kay. Tapaman na maalak ti 13-month pay. Ikang kay ti pagpariban mo. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano na kang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Manungay iti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a presyong kakilala. Ay kaya natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam. Santog baliw. Nangina na kiti agas nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13-month peg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya, tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan ka kadi matagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda? Iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na. Adamot ati 13-month pay ni Lakay ko. Ada intindihan to na magpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare.
masigurado ka na pimpintas to tilangak, kan tibok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi, kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumpetensya king kuana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga ro, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron tanako na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Diyan labat yan. Ha? Apay nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita. Naimbag man ta dito'y parlor ko, ti imayam Pureng. Wan amat, si kamot ang Timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda, iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuan nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan Pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 ko ma. Gang presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang Timona. Ang alanga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita iti lang ang karibanded tibok ko. Anya mo tan? Awan mo't nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawang mo, tinagbaliwan na Diyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang Pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki dik. Imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw. Sunadya mo na titrabaho na Diyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mungay. Isugarod mo't lang ti pampanunotag lakay. Alabayang, tamakang kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na Diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kuwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam anton. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka day. Agpapukis na. Amaw, sika pa muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh, kwa, mabit lang anton. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya. Tapna mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kay nagkapukanyak 13 mampay ko. Uli mo lang. Gumawa mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya kang anya. O mo nagbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na mayam. Mabit lang. Tapno ang mamatan niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw.
Lawlawagak lang Saan mo't nga men, nakayat asawan, ano yung parimban mo ti buok, ti asawam, kat pumintas karaman ti ropa na. Anya? Buklaang ti pumintas, Anton. Saan ko pa kabasulan, no kalpasan ti panagpariband na, kat aglulumbalat ta, nagiti kamuro, kas kadaan niya iti ropa na. Aya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para iti buok na. Ibagam kini Pureng. Yaramida na iti wagas tapno maikat iti kamuro na. Tapno sanda ka pababasulan. Nagparaban, kadbok lang ti pumintas. Sana karaman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny! Ew! Nakababaing! Ha? Anya man ang daitabishi? DJ man nga Anton, agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-sirbi, ti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni Makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di dahil tangay naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prinantsak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, imay di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, bok lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot nga minay, ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Auntie Mona. Ay, pasensya! Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Unay katirurod ko na yan. Makapahay blood. Apay manin aya, agtugaw ka lang ka di. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Nene, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bayam lang ka di. Ada siguro ag birthday Ay naman nga aldaw nga agvid-video okay. Agkalma ka. Agtugaw ka lang ka di dita. Maumadan tumutlat ang agkanta. Nagsakit na yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, di mo pa mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Si kamot tin ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakawan mo't agkanta. Sayang mo't aday tanirentak a video okay no saan ka agkanta. Mapaina nga raw, ading kaw. Adan to pa'y may baga dagiti kaaruba. Nito yung boses kaw, nagkanta. Siyak,
Uray sintunado to'y boses ko, kumansyon, naklata. Anya kumat bibiyang da, diag kantada mat, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan ah. Naskan lang ang maumada ng runa dayjay amarivik. Ay na, unay katiki na sintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit tila payag. Ay, nandiya ka, Bek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Jibalon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na, ta saan mat amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga dya ka, Bek, tanay. Maladaw akong bakit. Nagmayat walis-walis dito yung kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisam. Tapno at da makita da awal-walisan ta. Ay, wala niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Agore ka manong. Apay? Lugan samot ni Willie Dayjay. Sino awil eh? Di asawa ni Eva. Di ka ruba managlaing agreklamaw. Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama? Nay, atan sa mo rimor ijay lugan na asikse kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga padlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglemang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Simregdan ijay hotel. Anya ti kat asawon day ta. Kaya anasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man eh. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Hey, naperdi manen daw ko. Apay ayamanan, mami. Agong unget ka manen. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man di ibaga, ta sumardengdang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii mo gaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dadeng. Apay ang damagam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko ijarabaw ti TV, taawagak man. Sige. Ay, saan lang arod anagawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, taneng, adar aramidaw. Wan, mami. Ni, apay ngay, cannot be reached mo tan. I-message mo, ibagam nga agawid daw. Maribek, isardeng mo pa iti agkanta. Taapay manong. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Eva di tatawa na. Aywon, nakakusilap sapay. Makaungot ko nam kidi Kasla kayat nan sa nga ituloy ko tiag kanta ah. Ipangag mo man hindi ta napinta sa boses mo. Ayun ah. Agore ka. From this moment, life has begun. Isang din yun rin na panagkantayo From ka na this sakit itinapaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta hata nasakit tilapaya. Ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga ro. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakitan tilapaya na. Ita, kanta! From this moment, but I love it.
Aging ka man kitaan di tarwar no adda ni dadim. No adnan, mangag ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di takarubat ang kankanta. Ay! Ay, di kankantaan da. Nagdaan mo ta kanta. Unay kadagitan, tila kang kantaan da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance, 'cause he Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Ah? Makaturog pa lang na tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni ti walis ading ka. Iso nga ron ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit tanya mapantayo man ay, ni sigo da pagwalwalisan tayo. Ha? Ijay asidag iti hotel? Awan mo tan tinaskan awalisan ijay. Ada, mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man niya asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva da ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak dayta. Tinakita ta. Kitain taman ti reaksyon na. Bakit? Ay na si cellphone ko. Nini. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kayat akita ag tinbox mo. Jack tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lumlumang mo ta makita mo. Manong, adda man ang lugan di asawa ni Eva oh. Ne, kanayunan damot tayo. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo di siksi a babae. Isun samot dayta di in hotel naman ideng. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumrak daman nga tan dita hotel. Ay, kay laki diya. Unay mat nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akong anagawid tapnoon makungkunam. Nini. Apa nga angutan nak? Sa bali tabang-bang luma. Ay, di na man angutan na kasta. Bang-banglo ti babae dayta. Malagsuspitsa ka launay mo. Adda babae man niya. Nagsao ka manan. Adda pa managnag mo ya. Di nakaginanay di silid. Agluto kan. Umay ka man manong tagduwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwatang agkanta. Sige man lang, hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At dalaki di, marurudag. Sige, adjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you
talaga adya kung makapagtagpal ka dagito'y akaruba. Hala ni mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan? Nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yo? Nay, akong ungit kamutan iba. Ne, awan matidakas nga aramidin mi. Wen nga raw, dagang kanta kami lang mo, iti iba. Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mo't nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayo nga kang kanta. Sinto na dumangarod tabusay siyo. Permi na ka mga insulto na ading kaw. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sinto na dugayam Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya? Anya ang kalukwan ng ibagbagam? Sige ading kaw, ikantam. Sampulan man. Danggam dito ikantakkan ka Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagiti kaaruba nga agkan-kanta. Anya? Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay, sos. Mangibabain. Numalapdampay kat mo binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apay, sumipag kamatlatan. Dito'y pasangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta na. Nakadukan. Anyaya ti basol ko. Daron ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awaw sexy, Ay, sus. Dito yan. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan ko iti baen. Alay! Alay ko. Usta na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Aywan gayam, hali di inton bigat lakay. Ha? Ay, uwan mat bakit? Apay ka rin. Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay, ngam aging gaita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta Naiparipir ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayo ton bigat. Ay no, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay no, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, may tinton bigat. Bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat. Sana ya? One month holiday, special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang, isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwa na bakit? No, dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw. Kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan. Tamasapa ng aglaba. Tulungan nak tulatan ng agbanlaw.
Ay na, nagpintas mata ni Dya abandala kay. Ijay, Ijay man adu ti nagduduma akulay asabong. ay katala mapantay ijay ta picturean ka. Ay na, dayta ti magusto aklaunay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo maliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay wala. Ngala, isimpam nga ron ta blouse kan buhok mo ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga daw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tap ni ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anak iti tao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit din. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Di ka impose ko a picture mi kanila kay ko? As sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Ohos, di ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din ukas na, mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan lak ka nung ay ayatan? Iso nga saan nak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din na di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. May ayatam ti asawa, muna saan? Anya laki din. Amumutan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipos iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan? Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may tikunam. Agduduma ti babae na dayay. Kundi po smut ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo tadag iti kinasweet na kinibakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Yung laki iti.
Ayan, ni Rita, talaga mat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga ron kanyak, asa anak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa sa anak kanu ang maipost iti Facebook. Kanim baga naman na dahita kanyak, nako nanapay nga umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adan to pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nilakay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amumot na gayam nila kay mo. Iso asaan man napakampanti na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa, dress da ito ya parakin ka. Ha? Nalabsak da ito ya naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kit dinasaan. Wala, mapan mon ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, si kamat gahayam, anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay ketwen mano ti ilod ko mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada ngamin ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipupos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbagti asawa mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka ket wagas na laeng tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas tadilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamlano ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka? Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet mi nga agastawa. Ay namare, budnot imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budnumat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Iso akas taunay proud ka kadagiti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ije ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka?
Apay nga do ti mang ibagbaga nga da kano chicks mo ijaile. Chicks nga ibagbagamot. Ang daayamat. Sino ba tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid day, umapal dalang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Ang mga bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Saan nakman akasarsarita si kabakla? Di ka pa'y may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay matan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ay ati basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngam ti kunana, awan. Ha? Ti kunayo kitde, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa no boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kasta unay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo? Agtungpal kahit ibagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Wan nga yan, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid intin rabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kanag iti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay da Anton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanton ha. Manganta, apaman na sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madaragan, tandamanan gift ko ken ka no sumangpetak. Kunam day ta ah. Namnamaak day talakay. Wen, amumatan. Santo Apollo sagbaliw ti kinasweet ko ken ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon ah. Tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y ah. Tanako na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kuna kun ket. Anya? Mapantay ije ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pa'y lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang mo ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan inton madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod na kay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae. Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam. Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dito yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya?
O ano, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. Bakit? Pangasim, gusto ko mamutin na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastaw na ya pa nang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no matgayam ti pagbaga dagiti tattao ka na chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya at irog. Isumat lagayam akas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na tidul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tayo maganapay gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka ano ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kina chickboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.